kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mare Mildred! Yahaw! Maray! Ada ka kaday! Umayak man maray! Si kamat gayam Marison niya. Anya ka diti maipay ko ken ka. Ay na, agyaman nakta na danon ka maray. Adda nga minapatag nga ibagakin ka. Umay ka, tadumanon ka dito'y balay. Kinapudno na, kasangsangpot ko lang, mare. Amala, agtugaw ka tamang isaga na akbid itimberyandaan ta, kabayagan ti panagsarsarita ta. Ay ko mare, oray sa anon, agdardarasak ngamin. Itid mo laangan akwarta ti pamerihendam ko maray. Ha? Ay, joke lang, mare. Ay nawaw, aguri ka. Anya itayon tay ko nam nga ibagam, mare. Ay, ko mare. Di mo't agpapautang ka. Kasta nga rod, mare. Apay ka de. Kwa mare Mildred, agpakpakaasi ak. Pautangan na ko ma. Ikarik, bayadak matlaang adagos. Promise. Ay, kwa, Marison niya. Ala ka din mare. Agbayadak matlaang adagos ko naklangarudan. No kayat mo di oray agaramid tapay iti kasuratan. Ha? Ay, kwa. Mano kumaya ti utangan, mare. 5,000 lang, mare. Promise, bayadak mo't lang adagos. Sige, pautangan ka. Ngamnay, pangaasim mare. Bayadan mo't lang adagos. Unkunak mo't, mare. Di ka madanagan. Bayadan ka abayadan, sakbay nga agtapos na ito abulan. One word is enough. Mark my word. Kasla ni Manang Sonya, madya nakita ka naggapo di tabalayo, Manang Mildred. Wan bakla, iso nga rod. Apay, anya ti ginagara na dadya babaita dito Ha? Ay, kwa. In may mat imutang. Ha? Adda ka nung amin napatag a pangaramatan na iti kwarta. Anya? Ay, sus! Apay, di mo pa'y ayan na damag. Ti, anya, Georgina? Ay na, kat no natiwod nga agbayad iti utang na dayjay. Kahit ko asawen, narigat asingiren ni Manang Sonya. Ay naaglumang pa'y kano. Nga ko, basta kasjay. Ado ka no tirason na, no adag singir. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga, Manang Mildred. Ang, aguray ka. Manungay ti inutang na ken ka? 5,000. Ay! Ay nawaw! Ay! Sigurado thank you lang ti ibayad na iti inutang na 5,000 keng ka. Anya? San mat siguro bakla? Kat no nagkarimot abayadan na matlang adagos ti inutang na kanyak. Oh, talaga lang ha? Ay na. Kare-kare iso ti amok. Ayam, bareng Urayan tayo upod no matlati karinakin ka Manang Mildred. Mami, panagbabayadan ni eskwelahan mi. Ang mga numalipatan nyo ti tuition fee. Wan ka di anak ko, amok day ta. Nasahat nga ron kasta. Ilasin yung ti pagbayad ko. Iti kasta, saan nyo ama ipautang. Narikatan, ang mga nusaan kayo to ang makasingir adagos. So pa istrikto day di pagadalan. Wan ka di ka agdanag ta na ilasin kon. Mapan kun tulat ta singir ni Marison niya inton bigat. Irason ko nga agbayad ka iti tuition mo. Iti kasta, agbayadan, iti inutang na kanyak. Sige, mami. Istriktuan nyo nga min, dagita papautangan nyo. Iti kasta, agbayad ta adagos. Ikan nyo ida iti due date. Kun agaramid ka iti kasuratan. Iti kasta, adamad pang tenglan nyo bilang. Wen, isumat yar aramidak. Ngam gapot agkumari kami kat ngarod ka ni Marison niya, diya kun nagaramid iti kasuratan. Ay nawaw.
no negosyo, awan kinumare, uno kinabsatan, uno kinumpare. Business is business ako nada, mami. Marison niya, inmayak ta umay kung singiran ti inutang mo. Masapul ko ngaminan, iso pang asim tagbayad kan. Ha? Ay, kwa mare, pasensya kan, ngam awan pa'y kwartak ita. Amangan numabalin nga ikanak pa'y iti pawayway. Apag huston to inton agpawit nila kay ko. Agpawit nila kay mo ko na, Mare. Wun mare, Ni, apay, napanan na aya. ha? Ay, kwa mare, agabroad, mapan ijay Japan. Ay ka, nasayaat nga rod, ano kasta, Mare? Inton ano nga, iti ipapan na, Mare. Ay, kwa, agap-apply pa'y laeng. Ay, nawaw. Iso apang nga asim ka di mare, di nakpay singsingiran mo. Agsublikan tulaangan, inton dandanin ti katapusan, mare. Ken, kasanoan manang Mildred, nagbayad ka din ni manang Sonia. Ay, saan pa'y nga rod bakla? Oh, nakitam dayta. Ay na, kung naktupay ket nga agbalin at thank you ti inutang naken ka. Ay, sapay kumata saan akasta. Kinunanamat nga agsubli akto inton katapusan iji balayda. Barang ano agbayad tumutan. Ay, was! Awan ti pamatik iti dayja ason niya. Iso nga inton maminsan, di mon papautangan dayjay. Ay sus, malugi ti negosyo iti dayja at tao. Ay, wan nga rod bakla. Oh, masetas, nga inakinalala. Napintas sakit iti aldaw mo ita, Marison niya. Ah, ay, si kamat gaya, mare Mildred. Siyak nga rod, Mare. Katapusan itan, iso ngayon mayak. Ngamin, iso matiin bagam ide. Sana ya? Ah, ay, kwa mare. Makita ka naragsak ka. Adamot siguron pagbayad mo iti inutang mo kanyak. Ha? Ay, jay, kwa mare. Kasting amin, Ha! Nay, apa yan, Mare? Marison niya! Agan ano kan ngay! Mare! Tulong! Tulong! Tulungan da kami! Abay ka din, Mari Mildred. Anya ti... ha? Ni Marison niya, pare. Kalat-lat na natumba. Ay, bakit? Hoy! Bakit? Agring ka! Sonya! Sonya, bakit? Hoy, ilong. Ilong. Ada ka di pa ni Mari Mildred. Ay na, agyamanak na nakaringkan bakit? Ay, kumusta ang tirik nam? Mayatain? Imawag at center. Ket naibagada amang imbaon da kano iti ambulansya. Tao may da kasukunan. Itaray da ka kuman ket iti ospital. Ay, nawaw. Anay ko. Apay nga kabil ka ngay mo. Ay, dultog. Kun kunak lang da jay. Iti kasta, di na kun singiran ni Mari Mildred. Anya? Ay, unay kamutan bakit? Amom ka diya nagdanagak iti kasta unay. Nagpamarang kalagayan. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Tinasayaan, umawag ka matlaang iti center. Ibagam anag subling ti puot ko. Iti kasta, saanin nga umay ti ambulansya. Anya? Alan umawag kan. Ay, nagalas kat ti kasta nga ugali ti asawa mo nilyaw. Nanang. Apay, di mo mabagbagaan di asawam. Mangibabain. Ay, abo. Namin ano na binagbaga. Awan lata? Ay nawaw, nagpuskul ti rupa na nga umutang-utang. Ngam di namit nga rudam mo abayadan. Tidakas na, naglaeng agpamarang. Agasamag, takampay iday kat naawanan iti po out. Ipalpalastog na pa'y gayam kanaw amapan kay Jay Japan. Ibagbaga na nga agabrod ka kanaw iti mabay. Huwag nga ron. Anya nga tayo ti kasayatan nga aramidak nanang. Tapno isardeng nan ti kasjay nga aramid na.
Kasla ni Marison niya mat dayjay. Agisalsal lapay mat kadagiti linabaan na. Agtalubulan gayam ti utang na. Nga maging gaita, di pa'y nagbayad kanyak. Payman ta dumagasak di ta balayda. Okay lang ko man sa nga ribo lang ti inutang na. Saan mat? Dakkel mat ten agatad ti 5,000. Iso masapul asingirak ni Marison niya. Ilong lakay, ilong. Apay aya. Agdardaras kami. Apay aya. Nakitak ni Mari Mildred nga agturong ditoy. Sublatem ti salsalapay ko. Darasem. No damagan na. Ibagam nga awanak dito'y balay. Ang Alakit din. Awanin ti adupay asao ilyong. Alarom warkan. Makaamukan no anya ti ibagam. Basta di mo ibagbaga nga daak ditoy. Ay nawaw. Naimbag nga oras mo, pare Ilyong. Nay, sige maray. Naimbag nga oras mo, mate. Imbag man ta nakadagas ka? Adda ka din ni Marison niya, pare. Kwa. Awan mo ti asawak. Napan center. Napan nagpa-check up. Madikano nga minti bagbagi na, maray. Ha? Katno, kasla iso matinakitak nga agisalsal pa itay kadagiti linabaan niyo. Ha? Ay saan? Siyak da dyan, maray. Siyak lang ita dito'y balay. Kasta aya. Sige nga rod pare. Baliwak tumanan ti umay. Ay, nagrigat matlakit ding agpayson ti agsingir iti utang. Apay, mami? Saan pa yan nagbayad ni Auntie Sonia? Saan pa'y nga rod anak ko? No namin ano ako na nagsubli-subli iti balayda. Awan mutlat ta. Agsakit kanumat ni Marison niya. Apay nga min pinautangan nyo pa'y lang, aya? Kat maasyanak mat nga rod kenkwa na anak ko. Kunanamat nga min idi akasapulan na unay ti kwarta. Iso pinautangak. Una, nga mitatada kayo matag kasapulan. Di na matang matagbayad. Kaasi kay lang agsubli-subli di balayda. Baya mo anak. Barang iti sumaron apa nagsinger ko kat addanton pagbayad na. Sapay ko mga ruta kasta, mamay. Ni mat antisun niya day jay. Ay, tinasayaan. Asitgak. Antisun niya. Ha? Dennis Barok. Kung naman sakit kayo. Uno, naimbagan kayo? Ha? Ay, kinapod no na Barok. Kagap-gapok lang ang anapan nagpa-check up. Aya? Iti kasta lang ayo. Kaslasan kayo mo't naggapo iti doktor. Ay, saan man, Barok? Kagap-gapok lang iti doktor. Sige mapanakon. Mapanak pa'y ngamin gumatang iti agas ko. Ay, nawaw. Mami! Apay din anak ko. Panagkunakit awan sakit niyan tison niya. Ha? Nakita kami itay. Nakasarsaran ta. Nagpigsamot amagla. Ay, day tamat nga roti suspitsyak anak ko. Numapanak agsinger aglemeng. Wino saan, irason na nga agsakit. Padasan nyo manin timapan iji balayda. Wan, mapanak tumanan inton bigat. Jakton mamati no ibagana nga agsakit wino anyapay dita arason nga ibagbagana. Ay naman ang Mildred. Kastamat lang ano tiyar aramiden na. Kadagiti dadumaan nakautangan na. No sana matalimudaw, napan nagpa-check up. Wano saan, adda napataganapanan na. Ngem, adda langgam iti unag tibalayda. Ket no pumanaw ti agsingsingir, rumwarmaten. Ay, nagalaslakit din ti kasday nga ugali na. Ay, sinabi mo pa. Now you know, Ate Mildred. Ikakpay iti maudi agundaway. No talaga saan nga agbayad, mapanakon ka ni Kapitan. Wala! Nasasaya ta kasta ti aramida, manang Mildred.
Kumusta kan Marison niya? Panagkita kat, naimbag ka na. Ha? Ayun, Mari Mildred. Wen, naimbag akong iso na lang ta. Taan niya, Mare? Kuha, Mari. Anya akwa-kwa, Marison niya. Di mo ibagang awan pa'y pagbayad mo. At idug una yan, tiintad ko apawaywayken ka. Iso pa nga asim taagbayad ka mat kuman. Tanay, masapul ko mat ti kwarta. Ay na, dagulit ka mat, Mildred. Di mat imbagak idikan ka, abayadan, inton adan kwarta. Okat, kaanon tupay ngay day tamare. Inton? Inton matunaw? Inton? Pumuraw tiwak? Wino, inton agibos ti lubong. Ay napangaasim ka di amare. Kasapulak ti kwarta. Iso nga agbayad ka kuman. Ay nawaw, dagulit ka mata niya. Awan nga rod pagbayad ko kuna. Awan, nawatam! Ha? Ala, pumanaw kan dito balay mi. Pumanaw kan da. Maray, ti barukong. Gupit ti barukong. Diyak makaangas. Tulungan na, Maray. Ay nason niya. Saan na kun amaala iti kasta nga style mo? Lumang estilo daytan. Agbayad ka kit dito utang mo. Inaramid mo ni di dayta. Wa ipek daytan son niya. Agbayad ka kit din. Pudno ka diti agdinamag, Manang Mildred. Ti ka di may papan ka ni Marison niya ti kunang bakla? Wen? Ay, wan. Pudno launa ay Georgina. Ay, kung kunana, karmanan tayo jay. Gapo, kadagiti madingar aramiden na. Agasam, agin sa sakit. Oh, anya nga ita, nagsakit lang arod nga agpaiso. Ay na, imbag ko nam, ta saan na natuluyan. Wan nga rod Barang ano agnakamatan ni Marison niya, gapo iti kasya na pasamakin kwa na. Ay, sapay la kuma. Ken, sapay la kuma ata agbayad din, kadagiti utang na. Kun sinjam sama nga minja asawam si Kailyaw. Ay, saan mo't nanang? Oho, wanya asaan. Ket no agdin amag dito lugar tayaw nga ilemlemeng mo kano ti asawam no kasya nga daw may agsinger dito balayak. Ibagbagam ka na anapan nagpa-check up. Uray at damot iti unag ti balayaw. Anya nga ita. Pimay sulang raw ti ibagbaga nga agsakay. Ay, nanang. No nagbayad lakuman kadagiti inutang na, dinalpas. Wano makisarita nga aguray pa'y, tawan pa'y pagbayad na. Ilemlemangan nantumag, irason na amasakay. Anya nga ita, naatake la ka nga raw. Dakdakkel pa'y tigastos yaw. Wan nga rod nanang. Agnakamot sigurong ti asawam ilyaw. Imbag pa'y kunam, tanailasat na. No saan nga'y, malamlamayan kumaitaan. Ay nawaw. Ilyong lakay. Ay, nasayata na ka rin kan bakit? Bumangon kan, tamangan kan. Iti kasta, magatumar ka mo iti agas mo. Tulungan nakman nga rin bumangon lakay. Diyak ka ba ulan? Sige. Oops. Agiaman na. Nala, an ka amangan na. Tapno agsublit isigod apigsam bakit? Ket inton makarwar ka diti ospital. Mapan kanto ijayan da Mari Mildred. Ingka dumawat iti pamakawan kadagiti madi nga inararamid mo bakit? Ken bayadam tumudlatan ti utang mo Ken saan lang ani Mari Mildred? Amin dagiti nakaut utangam. Why? Wala kay. Kat pakawanan na. No pati si kakat inraman ko kadagiti kalukwak. Sorry lang kay. Awanan nyaman na bakit? Basta ikari, madi mong ton ululitin. Agbalin mo't siguro nga adalkan ka. Dahito'y anapasamak. Ay, nawaw! Agpakumbaba ka kadagiti nakautangam. Saan nga isuda pay kitdi ti ungtam. Kang runaan iti amin,
Di ka agbalin a feeling agrabyado no singsingiranda ka. Ngamin, awan pilpilian ni karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika ka di tinakapila, Francis. Wan man ang grasya. Sa dino ti papanam, tay tulod ka. Ay nawaw. Nakitam lang nga rudan ang nagpailiak ita. Sa ludsudong pailaang no sa dino ti papanak. Siyempre, agawid ako na. Lumugan ka nga rudan manang. Ta siya akong kimangitulod kan kay ti papanam. Ay nawaw. Rumwar ka pa'y matatatulungan nak amang bagkat kadagidigin at gatang ko. Ah? Ay. Na yan. Nakabubuntog mat nga rod. Oo, sige. Tulungan ka naman ang grasya. Tapno, di mo mat ko na. Ay, rumbang lang ah. Da kayo a taxi driver, rumbang lang at tulungan nyo dagiti pasaheros yo. Saan kay man nga agsadot-sadot? Isardeng mo man beti taxi, Francis. Ape ka di manang. Adalabit gatang iti department store. Ay, nagadulakit di nga mina nasalsalud-sudam. No imbagak nga isardeng mo, ay kat isardeng mon ah. Ado ka di tigatanga manang. Ay kat anusam ti aguray ah. Sana balit agbaybayad akmat. Agsalsalsudak lang mat manang. Ngamin, rumabiimat tayo. Isardeng mo nga ruden, tapno Santa Marabian. Nagaduntumat ngamin nga ibagbagam siya, Francis. Mabit lang nga manang. Ipaigit ko pa iti taxi. Apay nga itakala ang Manong Francis. Intulod ko pa ngamin ni Manang Gracia di takabangibang a barangay. Kasta? Uy, natin ko. Sapay ado ti stop over me. Ngam sa nabali nagbayad mo't piman di tao. Amangan no binugbog kawan na kamat Manong. Ay nawaw, saan mo ta ating? Napiksalaan ngamin ti boses ni Manang Gracia. Ado nga minen dagiti taxi driver nga agrek-reklamo. Gapo iti ugali na. Bosi ka numat. Di bali tinapatid kat nagbayad mo Wen matgat di Mala, agtugaw ka nga ruden Manong. Tagi dasara kun iti kanan tayo. Ay, makapasuron mat day ta, Francis. Ay nawaw. Apay ang grasya ba? Ada ka diti dakas ang haramidan ni Francis, nga? Nalipatak ti karni ti baboy iti taksina. Una yan, di namatan impalagip. Ang mga no saan na nakita at dati kargam alalipatam. Kasano kumadi na makita, kat Francis mat tinagtugawak. Mangrugi ka man ang grasya ba kay? No at dati nalipatam, di mo pabasulan ti sa bali at tao. Pabasulim tabagi ma. Ay nawaw, imposible mat ano sana nakita kat Francis dyan nagtugawak ko naklangarudan. Mabiit man lang, ta i-post ko man iti Facebook day dya, Francis. Manong, at damat karni ti baboy anabati iti taksing. Karni ti baboy? Un Manong, amangan no nalipatan dagiti pasaherong. Sa din ang tinakakita mimi ading kaw. Iti Francis, Manong. Ay sus, iti Francis pa'y gaya. Tsak pa'y nakita itay. Nabanog ka siguro, Manong.
Iso asaan mo anadlaw? Irit mo pala nga din ko, tapno sana matadahal. Salud-sudet to kan ni Manang Grasya inton bigat. Amang ano iso tinakaibati iti dayta akarne. Iso ka tinaudi pa sa herok itangal daw. Ala, syakton ti makaam mo amang isuble, Manong. Nanang, sa dino ti ayan ni Manong Frances. Adda iti banyaw. Ag-shower ka now. Apay ka day. Sigurado nga iso ti dakdakamatin ni Manang Grasya at taxi driver. Iti impose na iti Facebook, Nanang. Anya, naipost ni Manong mo a Francis iti Facebook ko naman akaw. Awan matkit di tinadakamat ni Manang Grasya iti post na. Ngam sigurado ak ni Manong Francis ti patpatamaan na, Nanang. Ngamiin ni Manong Francis tinangilugan ken kwa na itay. Apay kumaapatamaan na ni Manong mo ngay anak kaw. Tasaan ka nung impalagip ni Manong Francis ti karni ti baboy, analipatan na iti taksi ni Manong. Anya? Anya ti ko na, Mimi. Patpatamaan nak ni Manang Grasya iti Facebook post na. Manong, basaan mo. Naglawag ti impose na iti Facebook na. Sikat ti pabasulan na. No apay ka numat adi mo impalagip kan kwa na ti karni ti baboy analipatan na. Iti Francit ka no pa'y tinagtugawan na. Imposible ka no adi mo nakita. Ay nawaw. Tabasol ko pa, analipatan na ti kargana. Amo pa'y man kan kwa na Manong. Oray kaskasano. Saan tay apaginteresan ti karni ti baboy analipatan na itilugan nga iman manehong. Bayan, isublik tulatan ken kuha na inton bigat. I-message mo man kiti. Ipakaamom ken kuha na asaan ko anakita. Nga dagayam nalipatan na itilugan nga ipaspasadak. In message ko itayan Manong. Isublim to day ta akarni. Kat inton maminsan, di mon ton iluglugan. Agruam ti kas na klase ti tao. Kaguranan samot aminen at taxi driver dito lugar tayo. Idilit mo leja apos mo kunak Grasya baka. Ay nawaw. Itian niya ko maaga po, Eduardo. Bawal ka diti ag-post ita panawan. Makamu ka man lang. Una, sana balit ta Facebook account ko mati inusar ko. Sige, agpatanggan ka. Si kanto ti maibabae ni tinadya nga impos mo. Itian niya ko maaga po. Una, taapay ngamin analipatam ti kargam. Sa ita, agpabaso ka. Ay nawaw, nangalaam mo ti kastalaing mo baka. No sa anak nga ag-post, di agruam dagita taxi driver. Abay, masabol ka din nga ipos mo iti Facebook. Amom mo ti driver ti taxi ang nagluganam ita. Mabalin mo nga i-message mo na saya. Naa, Naimbag ko mamay, nagpos ka, kahit mayat ti ipos mo. Sana na ita dapat lang pagpabasulam iti kina-irresponsable. Nagbusi ka launay mo. Abay, personal driver mo ayan, Frances. Nay, nasa apa ka mag Frances anak kaw. Una na, ta dumaw asak pa dita kabangiba nga barangay. Itulod ko ti karne ti baboy analipatan ni Manang Grasya di kalman. Ay nawaw, sapay adayo ti ayanda. Tinapateg, may sublik tapno sana kumpurmi ti ipopost na. Wan mo't kit di Amangan kit di pa'y no panunutan na paginteresan tayo day takarnay. Ure kaskasano, kabalak mati gumatang iti karne asidaan tayo na nang. Ay, talaga asabali ti ugali ti tao ita. Basit lang nga isyaw, pagbalinandan abigdale. Tidakas na, dagiti daduma at tao ti pabasulan da iti kina-irresponsable da. Nay, sige mo ang Frances. Anya ti masapol mo? Adda ka din ni Manang Grasya, Manong Edgardo. Adda na panan na. Abay ka de. Isublik ko mo ito karne, analipatan na iti taxi di kalman. Ay nawaw. Pakibagam to ka ni Manang Grasya, pasensya na.
Diyak mo't nakita nga dagayam nalipatan na. In-block nak ngamin iti Facebook. Iso asaan ko ang ma-message manong. Bayam, ibagagtuin ko na Francis. Agyaman na klaw na ya. Awan na nyaman na manong. Siya kunti agpaspasin siya iti naramidan da asawa. Imbagak man, adi na unay iti agpost iti Facebook. Ngam natangkan mo ti ulo na siya. Okay lang na di manong. Nagdanag lang. Aglalo kat nagnginaitan lagi ti magatang. Inluto ko ti karne ti baboy. Analipatam iti taksi ni Francis. Grasya bakal. Nasaya at mantayin subli na pailaang. Unay kan bakit? Kunaklakit din o pinulutan damatan. Maglablabas kan sa amatan bakal. Amok ni Francis. Saan nang ugali ti kasta? Anya ngay ti amok. Amang ano agin sisingpet laang gayam. No saan nga naipost ti may papan itinalipatak a karne. Insubli na nga ta. Ay nawaw. Sika ti nakaibati ti kargam. Sa ita, sika bela ang tinagadot ibagbaga na bakal. Malahuston. Ay sus. Dinakmanan sermonan tanagsakitan ti lapayag ko. Mangidasar kakit den iti kanenta. Mabisina kon. Unak lakit din naturog kan. Grasya bakal. Ay, kasano ko makakaturog na tao. Kat nagadugayam ti comment iti in-post ko may papan ka ni Francis. Italaang anak kitak. Nabasag na kiti kuminday tayo. No sakti ka bakal. I-delete mo kiti day ta a Facebook post. Tana isubli mo ti karni analipatam. Ay saan? Replyak dagitoy a basher ko. Ay nawaw. Sayang laeng ti oras mo bakal. Maturog ka man kiti. Ay saan? Sa anak apaabak, aglalo no amok nga husto ti lablaban ko. Nawa. Talagang awan ti dinggo masao. Pagbalinan mo tan a big deal ti simple nga isyo. Agasam ngay, tabasol ko pa'y kanaw. Kitpok naman. Intun maminsan, italim dagita akargam iti tinged mong tapno awan malipatam. Na? Nasaysayan mo lang ano italim. Tapno awan ti inosente ang mapagpabasol. Kita man day taalam si Kagrasya. Madlaw anapuyat ka bakal. Ay, nalabos mo't ngaminan ti comment dagiti tataw iti post ko. Below the belt pa yan ti daduma. Kiun talaga mo ngamin nga dati basol mo bakal. No saan ka kumaanag positive Facebook? Kat inchat mo kit din ni Frances. May papan iti karni analipatam. Di saan kumaama pa sa amak ti kasta? Saan da ka kumanga ibas dagita at tao? Ay, nasakit pa yan ti ulok amang pampanunod. Ayaw. Sapay nagaduda. Pagtutulungan dakmatan. Kas kunakin ka iti rabi ay bakay. I-delete mo man dahil taapos mo. Tana isublimot ta ni Francis ti karni analipatam. Nasidampay nga rudang. Awanin tingam. Bakit? I-delete mo dito ang Facebook post mo. Tapno sardengan da kamutan dagiti baser mo. Awan mo ti post ni Manang Gracia. May papan iti karni analipatan na iti taksi manong. Agbasa ako mamanan iti comments. Ay nawaw. Anya comment? Ay na pagtutulungan da iti comment section ti post na. Daytoyen ti kunada akarma real quick. Ay nawaw. Una yan. Nabasak kat dagiti comment da iti post na manong. Anya iti ko na dagiti tao. Feeling bus kano ni Manang Gracia. Adupay sayang ta saan ko ang na-screenshot. Sana nasaya at tikasta, Mimi, ading ko. No iso ti agaramid iti dakas, okay lang. Ngum na siya, sana nasaya Sana kasta ti kayat ko asawin. Diyak lang amin kayat atuladam ti dakas nga ugali ni Manang Gracia. Inton ko, si Kamad, ti Makarma. Ni Manang Gracia mati sumungad, nanang.
Un nga agpaysaw. Agturong mag dito'y ayan tayaw. Un nga rot nanang. Naisubli ka numatan ni Manong Francis ti karni analipatan na. Anya ngay nga tatigagaran na. Francis! Francis! Rumwar ka, tamapan mo ka sa rita, mini anak ko. Ibagam nga awan ni Manong mo ta nagbiyahe. Kasano ngay, no bigla asak tandak nanang? Wano saan? Ang mga nubog kawandak. Saan mat siguro, anak ko? Kita umantilangan na. Nakaisempay ako mit kita. Panag ko na, kat adala ang napatag nga umay na ibaga, anak ko. Ang tugaw ka pa'y manang grasya. Ay, agyaman ak, Mimi. Anya nga min tigagaram, manang. Imayak, tak. Kayat ko makisarita ka ni Manong mo, Francis. Kayat ko kumaadumawat iti pamakawan kan kuana. Ha? Sana rumba nga kasjay iti in-post ko. Pasensya kayon, Mimi. Ni Manong mo pa yan ti pinabasol ko iti nagkurangak. Nagkapi ka pa'y grasya. Pangururayam kin ni Francis. Ay, agyaman ana na sitang. Pasensya kan kadagiti dakas na isaw-sawang ko, Francis. Mawatan ka, manang. Siyak tinagkurang. Ngam, siyak pa'y lang tadaganas na nga agpost iti kasjay. Tinapatag, nakaamiris ka, manang grasya. Agyaman aklaunay, Francis. Talaga saanan ang maulit day jay, tagbalbaliw akon. No, da parikot, saan kun nga i-post iti Facebook? Wala, manang. I-chat, wano i-message mo latan iti masagnan. Kan kang runan ti amin, makisarita ka kumaan na saya at kadakwada. Di ka agbalin a bosi tapno saan da ka aguraan. Ay, nawaw! Di tay agbalin anaranggas iti pada tayo a tao. Taamang ano iti udi na, kat agsublimat laang kada tayo dagiti dakas nga aramid tayo. Kanayon tay alaglagipan, ang naragragsak ti biyag no nasaya at ka iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid ka no gaya ni Gloria best friend mo inton sumaron alawas manang Lisa. Best friend mo lang Ay nawaw. Si kakit di Best friend mo na dyan, idi high school ka, saan ka di? Best friend ta idi. Ngam saanan ita ko Kat no close kayo mat iti da ija a Gloria idi. Wen ngamin. No iso ti kadwaket na pintasa, kidi pa nagriknak. Ay, nako. Oray siya mat Kita man no agkukuyog tayo atalo idi. Kasla iso ti alalay ta. Pudno launay dayta. Nagkutumpay si Kang. Naimbaglakit din Tadapay ti mayat ang mga lakan kuana. Kas babaunan ijay abroad iti kasjay alangana. Hay, naku nampay manang Lisa. Kasla di ng tupay ka ba ilang nagtrabaho?
Anya manang tikat katawaan nyo ken ni bakla itay, Lisa, anak ka. Ha? Adayo kayo nga mangingga dito'y balay kat mangag ko ti katawa yaw. Ha? Ni Gloria akalugaran tayo, nanang. Iso ti topic mi itay. Ay, nawaw. An-anwan na kayo ayan ni Gloria. Ay, jak maawatan no apay nga aging gaita. Kat idadanas yun jay tao. Wanaw, umapal kayo laang kankwana. Agdalaang nalagip mi kin ni bakla, nanang. Ay na, Lisa, nakaw. Baliwan nyo kuman ti kasta nga aramid yaw. Saan anasaya at nga idadanas yun ti padayo at tao. Aglalo pa ay kat gayam yumot ni Gloria. Ay nananang, uray no nagbalin agayam mi ididay di a Gloria. Saan kami latang agka-level? Anya, day tatipod no nanang. Kitaan nyo man oh. No agkukuyog kami atanlo idi. Kat iso ti agrup-ro pa nga alalay mi kin ni George. At dalimabas at tricycle, bakla. Nairupaam ka din no asino tinaglogan. Medyo adayumit nga min. Iso atyak malasin na sino. Amangan mat no ni Gloria day dyan. Ay nawaw. Imposible ni Gloria day dyan. Nagkutong ka nagnisit ni Gloria niya. Amangan no limok magmatang. Dahil tatisan tayo asigurado. Amangan no adumot ti tinumtumar ng agas. Tapno lang aglow up. Oh, da kayo adwa. No awan tinasaya at ngay bagayaw. Agtal na kayo latan. Saan aday takumkumpur mi atao ti mapanyo imarmaritais. Ay nananang, di kay kumamat agsao iti kasta iti sangwanan ti gayem ko ah. Awan lat mangag ko adi Gloria, Gloria, Gloria. Gloria la akanayo na ti mangmangag kaw. Wano, umapal kayo iti gayem yaw. Iso akasta kayaw. Ah, Lisa, agawid akon. Mapankan tulaangan ni Jebalay ha? No saan ka busy? Ala, mapan akon. Nakitam day, Jelisa. Talagang awan modo ti bakla gayem mo. Kamaudyanan na, nakaawid akmatlangan, tatang. Kumusta nga ite biyahe manakaw? Narabyan ka pa yun na si Mang Bay. Okay lang matatang. Ay nawaw. Apay ka di? Dakil tinagbaliwa malakaw. Ha? Siksi ka may time. San akas ideya nagkuntong ka? Imudaw ka pa yun aw. Wen tanaanos ti amok ija abroad, tatang. Ay naanak ko. Sigurado mas daw dagiti ka aruba inton makita da ka. Aglalo dagiti gagayim mo. Saan mo't siguro, tatang? Ay, sigurado da itanak ko. Ay, no mumlaan. No kasano ti panang idadanes daking ka dito. Ay, nawaw. Ne, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan na nasabet. Sa dino ti papanan nyo? Mapanak gumatang iti asukar, balasang kaw. Apay met akas sa ti panangkita yung ay kanyak na nasabet. Sika ka din day ta, Gloria. Ah? Ni nanamat, katuan, siyak day to'y. Ay nawaw, talaga adakal tinagbaliwang basang. Day tansabot tunjay kunada aglow up. Ah? Siguro, nana. Ay na, sigurado ang mabigla ni Lisa no makita na ka. Jak ekspektarang nakastatilangam itang basang. Nasingpat ngamin ti amok ija abroad, nana. Sa anak ang ma-stress. Iso siguro ako na yung nag-glow up da tao. Anya ti ko nam itayan, nanang? Nasalaw mo ni Gloria di tadalan itay agsapa? Wow, Lisa, anak ka. Ay nawaw, no kasta, pudno gayam anagawid. Ay na, nakla atak nga ron idi nakita. Kunaklakit din no sa bali ata uti kasangsangaw. Nimat gayam Gloria, nag-glow up sika. Anya ti kayat masawan na ng saan matan anak ko taong, kan saan unay anangisit ita.
Ad-adda apimintas kit di Oho, sigurado akong kumpurmimat ti tinumtumar day tananang. Kaslasan ka naragsak para iti bisprin mo iti high school kayaw. Ay nananang, ibagbagak lang ti pudno. Ay, jak amukan kalisa. No nakitam laang ni Gloria itay ay saus. Apay kumananang. Sigurado asi kantaw ta grup-grup nga alalay no agkuyog kayaw. Anya! Naimbag abigat mo, George. Gloria? Wen, siyak da ito'y. Ay, kwa, tay. Oh, apay akas ta tilangam, nakakita kanyak bakla. Gloria, nakal nagpaliwam. Nagluwam ka matan. Ay, charin. Agyaman naklaunay bakla. Kastamot lang tinaibagan ni tatang. Uray ni nana sabit. Mano aglota nga ti tinumar mo. Ha? Sigurado asan lang aglota ti tinumar mo niya. Ay na, kinapudno na sa anak-anag tumar iti glota wino anyaman nga agas dita. Ha? Nangisit kan nakutungak laang ngamin idi, takanayon ti trabaho mi ije bangkag. Oho, di mo ilipak, Gloria. Anya ti panagkunam kada kami. Ignorante. Ay nawaw, kunakman no mapangkay kayan ni bakla, Gloria, anak ka. Nagawid kami tataga. Kinapudno na, napanak iti ayanda. Jakin pagarop akas sekit diti ibaga na kanyak, tatang. Ha? Anya ti imbaga na king kaya? Nagtumtumarak ka no iti agas, iso ang nag-glow upak. Ay na, nukas tamat laan. Bayaamon ida. Kitno kanayon da ka ngamin nga idadanis na kita. Adda kan ija abroad, ngam sikalat ta ti tapik da kin Lisa. Jak maawatan no apay akas jay da kanyak, tatang. Awan mo ti amo ka nagbasulak tapno idadanasdak. Ay, abawanak ka. Mala, sa dabalay. Saan mo kasapulan ti gaya makas kadakwaga? Umapal da lang siguro. Di da maaklaw. At itao nga idadanis da, kat nag-glow up mutin ita. Kan adda pa yung nasingpit nga amo na ija abroad. Ay, no anyaman dagiti naragpat ko ita kat nagrigatak mo, tatang. Iso asaan da ko man nga apalan. Jak impagarop adagiti pay tattao nga inbilang ko kaspudpud no agagayam ko ti mangidadanas kanya. Wen, imay nga ron ija balay di kalman. Ay, piman met a Gloria. Kat, anya ngay tinapan na imbaga. Nagkumusta laang men, friend. Ay, ungayam. Pudno ka diti na ibaga ni nanang kanya. Nag-glow up ka numatin ni Gloria. Ay, wen. Put nga nag-glow up ni Gloria si ka. 16. Kat saanin ang nangisit si ka. Ay, Ay, no, wow. Di mo ipa kang umapal ka. saan na niya? Day tag-glow up na laang, ti apala. Oras akmat Itad niya kumaga pong umapala. Ay, ungayam. Awan ka diti inted na apasarabo para kan ka. Oray di na ko nigay kan. Ha? Sa anak nga interesado, iti pasarabo nga iyawid na. Never! Oh, anya ter aramidam dito balay Gloria. Agpudno ka man kanyak, Lisa. Likliklikan na ka di. Ay nawaw, day talaan ka diti makagapo no apay nga imay ka dito balay. Ay, jak ngamin maawatan no apay akasta kayo kanyak. Ay sus, nag-glow up ka lang. Kunamla no asino kamutin akasisingputan no agsao ka. Ay, awan mo't amok adakos nga aramidak kada kayo Ay na Gloria, huston, agsubli ka kit din ija abroad. Kaslaawan mo tinagkakaduaan tayo, iti kasta atrato yu kanyak. Gayam, pasarabok para kada kayo ka ni George. Itad mong tulangan ti parakin kwa nawan. Jak na itad idi na minsan nga aldaw, tanapudot ti ulo na. Ay, saan mi akasapulan dagita pasarabo? Saan kami mat ngagbibisingkot? Ay, si kabagayang Gloria Pasan. Aywan na, imayak man taada pasarabok.
Ay, Lisa, paunagam mo't ta bisita ba, anak ka? Ay nananang saanan. Awan mo't laang tinapatag nga umay na ibaga. Mom, Lisa, saanan anasaya ati kastang aramiden nyo kin ni Gloria, ha? Ay nawaw. Basol mi pa'y itananang. Apay, dakas ka diti agpili iti gayam itapanawan. Agpudno ka man kanyak, Lisa. Umapal kayo kadikin ni Gloria, iso akas ta titrato yu kenkwana. Ay, sana? Mom, Lisa, nakaw. Saan anasaya ati kasta? Dakas ti panangidadanes iti padam ataaw. Ay, basta. Maasarak lang unay iti panagrup-rupa na, nanang. Dakkel tinagbaliwan ni Gloria ita. Kat masiguradaw nga iso ti may sa ama kagapaw. Nuapay akas taunay tigurayo kenkwana. Anya? Imbe sa maragsakan kayo kadagiti naragpat na. Saan mo taapalan nyo pa ikitday? Yahoo! Parang Lisa! Woo! Parang! Awan ni Lisa dito'y balay, bakla. Ha? Anda na patag ka na panan na. Kasta ka di? Anya nga oras di pa nagawit na nana? Jakpay ba siguradaw? Magtugaw ka. Tagsarita taan alapat, George. Ha? May papanitan nga? May papan kin ni Gloria. Ay nanana, pasensya kayon. Ngam sa anak ng imay ditoy, tapno pagsaritaan tayo lang, ti may papan iti dayta Gloria. Talaga ka di akas taon na itigurayo kenkwana? Basta, mabwisit kami kinkwana. Adda ka di dakais, an aramidan na kada kayaw. Kwa? May salaeng ti kayat asawon dayta. Idadanes yun ni Gloria, ta umapal kayo kenkwana. Ha? Saan Oh, no saan gayam? Apay nga raw, nga idadanes yun ti kayam yaw. Tsaka man amo kinanang mo, Lisa. Nagadulang ipagpagana. Ang kasano nga no husto ni nanang bakla. Anya nga ruti kayat mo? Makigayim tamanan iti dayang Gloria? Anyan tulangin ti lang ata. Nagkukuyog tayo nga eh. Day tamat laang ti kunak bakla. Nag-glow up matin ni Gloria. Sigurado adatanto ti agrup-rupang alalay no agkukuyog tayo at alaw. Sa anak mo takas ta klase ti tao Gloria? Itay pa amang mangag ko ti saritaan nyo. Lipati mo na anya tinangag mo ha. Ngamin, saan aparakin ka tayo dyan? Pudno gayam ti atap ko alikliklikan dak. Awan ti kayat asawon tinangag mo. Saan asika ti Gloria adakdakamatin mi anya. Saan na bale? No di dak kayat agayam, saan kun nga ipilit ti bagik kada kayo? Ay nawaw, saan arumbang asangitam ti kasta klase ti gayam Gloria anak ko? Ket no lalabas ti panagidadanas daking ka. Ay, awan mo ti amo ka nagbasulak, tatang. Kas kanayon nga ibaga, umapal dalaing ka, iso akastada. Mabalin mat atulungak idang agabrod no kayat da, tatang. Ay, di mo sayagin ti oras mo iti kakasta klase ti tattawa na ka. Makamiris dan tao. Enjoyem kid ti bakasyon mo dito Pilipinas. Tabanulang aldaw laang ay, agsubli ka manin iti abroad. Ay, uwan nga ro, tatang. Do di ta kakayat akasarita, bay amida. Tinapatay, kit amom nga awan ti dakes nga arabidem kadakwada anak ko. Saan mo tin nga umay ijay balay day di Gloria bakla? Iti ayan nyo nga eh. Ay nawaw, ura iten mi. Saan mo ting umay manang Lisa? Ang mga no nasaktanan iti inaramid na. Nga ta? Dakas dagiti na aramidan taken kwa na iti kalabas. Panagkunakit nasken abumawi taken kwa na. Nag-glow up tayo dyan manang.
Kaya't mo kanima ti agrup-rupa nga alalay no kukuyog tayo. Makamuditan makonsensya ak kami nun. Itakit di pa, makonsensya ka man. Sumurot ka kit di kanya, tamapanta iti ayanda. Kamali dagiti na aramidan ta. Isu arumbang laeng adumawat ta iti pamakawan na. Nay, adda kayo matlisa, George. Imay kami. Takayat mi ti dumawat iti pamakawan mo, Gloria. Gloria, pasensya kan kadagiti na isaw-sawang mikan ka. Talaga mo't nga min nag-glow up kan. Baliktad mo tan. No, idikit sikat ya grup-grupa nga alalay. No, kasta nga kukuyog tayo. Itakit, kasilada kami mo tan da grup-grupa nga alalay mo. Wen nga rod. Damag mikit na singpat ka no, pa'y tibos mo ijay abroad. Wen, nasingpat dagiti boss ko dya abroad, iso sa anak una ma-stress iti trabaho. Ay na, sapay la kumaata mapakawan na kami, Gloria. Pudno siguro ti kanayon nga ibaga ni nanang, nga umapal kami kan ka, iso nagbalin kami adakas kan ka. Kinapudno na, idi pay lang napakawan kayo. Nasakit tinakam ko iti panangidadanas yo kanyak, ngam saan ko nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao. Ay na, thank you. Ay na, thank you. Ay, thank you, Lord. Hey, anak ko, pastigam da kita bisitan. Pagkapyam ida. Wen tatang, umayan! Umunag kayo pa, ituloy tayo iji unag tegsasarita. Umay kayon. Ay, nawaw! Awan tinasaya at nga itdan ti panangidadanas iti pada tayo a tao. Kanayon tayo kung mga agbalin anasayaat. Di tayo ipalubos nga apal ti agari iti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.